Sore ini saya jalan-jalan untuk jalankan amanah Pempes. Mbah, kalau tak nyuwun foto kali adik nggih. Nggih, pamit. Sore-sore dolan ning ngene adikku. Pun dangu ya Mbah, mboten nate medal. Nggih. Niki usiane pun nenten 10 tahun, Mbah. Luweh, Pak. Oh, 10 tahun pun luwih nggih. 2010, Pak. 15 tahun gitu ya. Ini kan Mana Mbah, napa? ini kan ke sekolah SMP. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Setengah ini baik. Tapi kakine aman nggih. Sakit di napa Cahayu? Pengen napa dolan kali Bu? Napa kali jenengan Mbah menawi nganu mboten geger kali Bapak nembe. Oh alah. Ngene kalau Bapak disayang Cahayu. Cahayu karo Bapak disayang. Oh alah. Nggih sehat-sehat nggih Pak, Adik. Niku bintul-bintul abang niku? Aku keringet, Pak. Oh, keringet. Nggih, nggih. Dulu paling Palak salisil? Nggih. Tese. Oh.